ок тийди беле? Üç kelmen jarada boldu. Avtomatlı köşkleri menen koygulaştık da. Men de burada atıp ketip ölüp kaldım. Al Kızıl Yıldız emes, özü ölüp kalmadı baykuş. Ошол согуш мезгилинде, согушта жүргөнүңүздө майдандан кат жазып, кат алган учурлар болду беле? Biz kaç yazdık, үйден alganыбыз. Жеңиш күнүн укканда кандай сезимдер болду эле ата? Talada şilem menen çılık aypaklar menen жатtık da. Душмандар менен салгылашып аткан учурдагы эң сиздин эсиңизде калган эң оор учур кайсыл болду? Bir çınırım, nandı bölüp jep, bir çini çaydı bölüp içkenden öte ölü yok balam. Биз азыр кандуу согуш жылдарында Советтик армиянын катардагы жоокери катары өз мекенине кызмат өтөгөн Түркен Акун Бейшенбаев атанын үйүнө келдик. Согуш ардагеринин ошол кездеги оор күндөрү, кыйынчылыктары жана эрдиги тууралуу алдыда кенен маек кылабыз. Бизден алыстабаңыз. Саламатсызбы? Salamat. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Биз кабар маалымат агенттигинен келдик. Рахмат. Дагы бир жолу майрамыңыз менен келе жаткан. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Акыбалыңыз жакшыбы? Жакшы. Биз сиз менен атайын маектешели деп келип калдык. Анан ошол согуш мезгилинде оор күндөрдү өткөрдүңүздөр. Ошол мезгилден бир кеп салсаңыз, ошол согушка чакырган учурларда канча жашта элеңиз? 17. 17 жашта болгонуз. Кантип чакырылып калдыңыз? Кантип чакырылып калдыңыз эле? Ошону эскерип айтып берсеңиз. Мен энем көп балалуу болчу. Анан пенсия алчу. Анан мен bir жылымды көбөйтүп коюптур пенсиясы кеч алсын деп. Ошол менен мени 25 жылкылар менен кошо алып кетти. Унун жашы өйдө тубай 2004-жылы туулганы экен деп. Ошол 29 декабрда алды. Ошондон тартып кайра bir жыл, 6 жыл ошол Чехословакия, Венгрия, Румыния, Беларусь ошонун баарын освобождать этип, ошол жакка фронтто болдум мен. Берлин жакта мен болгон жокмун. Ошондо канча жашта болгом дедиңиз? 17 жашымда. 17 жашыңызда, Ооба. Анан согуш мезгилин 17 жашымда болуп келип, жаңыдан келерим мененче Белоруска келсек, жаңыдан бомбулап согуш ачып атты. Анан 3 сапар осколка келип, 3 жерге тийди төшүмдө, бутумда, боюк эмеде 3 жерден ранен болдум. 29 декабрда мен армияга алып келди. Анан ошол мезгилден 6 жыл ошол согушта жүрүп, кийин мобилизация алганда 6 жыл болот дегенде мени бошотту, мен 6 жылда үйгө келдим. 6 жыл келгенден 6 жыл ошол жакта болдуңуз, согушта? Согушта болдум. Мен келгенден кийин 1 жылдан кийин атам кайтыш болуп калды. Анан ага алып барышып, колунда bir uy, 10 koy, 1 жылкысы калыптыр. Ана жерде колхоздун чабаны Иса деген бар экен. Ага сүйлөшүп, арыгын берип, семизин алып, атамдарды прокурорун жазап, Кудайга Куран окутуп, анан баары. Ата, согуш мезгилинде душмандар менен салгылаш оор болсо керек. Ой, аны Кудай бербесин. Мылтыктын арты менен немистер болуп, окту атыштырбай аралашып кеткенде, жоң винтовканын автоматтын көшүктөрү менен койгулаштык да. Анан бул чалганда бул орус менен немистер чалган тушап койду деп күнөшөдө албайт экен жеңил. Көтөрүп уруп жыгып турдум да мен. Hemen artımına koygulap durdum. Aşağıdaki süreçte var. Анан кайсы шаарда болдуңуз? Bu
Şehirde Çekoslovakya'da oldum. Vengirya'da oldum. Urmanya'da, Ukrayna'da, Belarus'ta, Moldova'da. Ошол кезде Uşuların barında boldum. согуш Uşuların medallarının barını aldım buna. согуш мезгилинде жарадар болгонсузбу? Ок тийди беле сизге? Ya, Согуш мезгилинде жарадар болгонсузбу? Ок тийди беле? üç Ermeniler oldu. Buna hazır tağı turat. Çeştim o yerde. İki yerde o tak, o yerde, o yerde dört tane bu. Buna, o yerde. Üç yerden yaradar oldu. Siz менен 15 gün yattı, 15 günü daraladı. Ana gayra, çaska hoşuydu. Ana cürküp, oşal frontu. Konup bozu, konup diye marşal. Kandayda bir gemçilik getirgen, hani sürüp saldılar. Hani kamandanı cürkü o öz kolunu alıp, oşal kamandasında atlar. Oşal. Sivistop diyen kamanda hizmetler var çok. Ben de iliğine üzülüp kalıp, ak son giyip kalıp okşur. Ona alıp, oşanı baylaştırıp gelgende, Kızıl Yıldız oradan ne yazdırıp koyayım. Sen oşan oradan alasın. Rahmat tonumunu ona oturup kalıp okşur. Tüyünü baylap geldiğinde. Amenden burada atıp getip ölüp kalıp, Kızıl Yıldız emez, özü ölüp kalmadı baykuş. Жаныңыздагы досторуңузду эстейсизби? Canımdağı Kılcır, Çorabayıp Kılcır degen o Koşkor'un üstü yağında Gökçer degen yerden hala koyup bir zatıp bir durup oşal öğrenleri komuzun çertip okmuş. Ağırağına ben dedeyi örgüldeyim. Oğuz'a söyleyip elbese. Mamının barın adır ama kulmana ait, oğuz ait. Oşanday dağıtalı günlerde var baykuşka kullanıp koşkarga varganda elinden bolup kalsa kullanıp koyarlar. Şunday zor otay bolçu dep alar kaytı koyum. Ошол кезде фронтко кат жазып, кат алган учурлар болду беле? Ya. Ошол согуш мезгилинде, согушта жүргөнүңүздө майдандан кат жазып, кат алган учурлар болду беле? Biz kat yazdık, üyden algan yokuz. Üyden yazga, kat gelgen yok. Navarat, biz geldi janaga, Cilu Baypak, Kırgızdın. Niyele aşağı geldi, anam verdi. Жардам келип турчу турбайбы, э? Cilu butu olu şüttep, verdi de. Şileyen ele oldu tabi. Tarada Şileyen menele, Cilu Baypaklar mene jattık da. Тамак аш кандай болчу эле? Tamak açtı. Bu gündüz bir açamaz. Tünkü saat 12-11'lerde alp sesler yani plaka, ısık plaka koyup paylaşandan beri yani, geçişçi anda bombalar var tün içinde bombalar açamaz. Yani şu an biz tren şeyde kaçıyoruz. Arada öftebzili alıp kayda geçtik. Plakın suyu var şimdi. İki plak suyu şu. Экинчиси анан первийси Олпос. Сиз менен чогуу Кыргызстандан дагы канча жоокер кетти эле? Benim bir çasta özümüzün aydan bayağı deyip kasmadı. Degan koşa жүрдü. Bütün anılarım olup köçe jakında kaçış oldu. Ondan sonra Çolobayıp Kılcır oldu. Kazakistan'dan Zumagor degen oldu. Tacik'ten biri oldu. Özbek'ten biri oldu. Азыр согуш аяктагандан кийин жеңиш күнүн укканда кандай сезимдер болду эле ата? Oy bu жеңиш günün жетisinde toxtadı. Bu öydeki frontta. Жетisinde 2 gün tamak içmeyle birimiz götürüyle erkeleti öyle tamak içmeyle. İkinci günü alıp tamak içtik. Amerika'yla bizim samelette aralığı 1 metrede, 1 kilometrede bölük durdu. O senin bari mayramda bari. Hani o günden tartıp üyge yattık. Üy gölgeniz aşağıda. Soğuk bütkünde. Taladara yattık.
Сиз согуш бүткөндөн кийин эле дароо өз мекениңизге келдиңизби, ошондо же да кызмат өтөп калдыңызбы Soğuş сиякта? bitkenden keyin ben bir yıldan keyin geldim. Çekoslovakya'da ıskalattım bari 100 bala alıp kalıp köçürttü Rusya'ya. Oşonun bari taşıp düğüne degen oşonun içinde tukava, kant, barkıt, bulgarı, okmuş. Oşonun bari getirip alıp gelip Cukka özünün ayna taratıp Cukkop'ta Stalin çakırıp durup hizmetten boşalttırıp ana kayra çağırıp durumunda ana aldırıp gelip kayra Rusya'nın ıskalatına saldırıp kimdi Cukkop'ta kayra marşaldığına koyup koydu. Mine Stalin'in yayındığın kara. Согуш бүттү, жеңиш келди, анан мекенге келгенде сизди бул жактан кимдер кантип тосуп алышты? Ben özüm bir toz olup bir yerden gelem boşop geliyotam degende o yerge gelip ızvant etti bana. Uşlardım bari. Şu yerden tozup aldı. Geldi. Ben ızvant ettim gelip düşkönlüğün. Geldim. Aman esenmin. Buna boşalttı bizde. Altığı soğuştan aman kalıp ıskalatı göçürüp atamızda gel katları algan. Tilökönümüzü bilçi. Hanan atam aytka. Atamdın kıyın işleken kat bilçemez. Ağaran denem kıyılacağız çok. Hanan baldar üç öğüz balgamız. Üç öğüten amana sen gelet. Artık oğlum gelerimden hizmet kattırat. Üç yerde bana kattan gelip düşüp untar atıp yürüptür. Bana bir gelerimden hizmet. Ama ben gelerimden 8 günden keyin başkanıma satmakta kazak var. Ben de kampa çıkıp koymadım. Anan elge atam ayıttı var. Boğular bana aşkayken bir diş ölçü var. Oşandan ölçüp sarıp ettir günün küsün günün. Bolbosa rastalatıp alıp kampana ne gincetme kamalıp kalasın. Yani oşanın işte ölçü var. Oşanın ben tillerge hemen taratıp verip ana kampa çıkıp toyunduk keteverdi. Согуштан кийин бияка кайтып келдиңиз, анан жанагындай кампада иштедим деп атпайсызбы? Ya. Кампада иштедим деп атпайсызбы? Андан кийин эмне менен алектендиңиz? 13 yıl raykonda zavaddan olup işledim. Главный агроном был. Управление'de Adil Kadir olup 2 yıl işledim. Ayılda başkanım olup işledim. Sesevette 3 yıl işledim. 12 ayda. Her türlü hizmet işledim. Anan Stalin'den kimden Kostarat'ta işlep duranda Moskva'dan tek şey gelip Kızıl Kozga satıp akşamın benim 5'i var. Cevatat'ta üstünkü dalinede döngtaladan Arabaş'tan materyal gelip tek şey anam tak çıkıp bana Stalin'den Kasegin'den Paçota Gılamatası bilen bana verdi. Kostarat'ta pensiyaga çıktı amcası 189 yılı pensiyaga çıktı. Kostarat'ta Moskva için verdi. Yani ben pensiyaga oşanmaya çıktım. Siz 5 yıl yaparım. Bir yere açıp durup çıkarıp verip boşalır. Anan ayıttı. Buna şunçalık işleptir. Bir eskeç alıp durasın. Emelliğine, taktığına, tuğla yürgöndüğüne. Devenem buna büyüğü açık, bundan ayrı kağalığı açık. Raykom boyum ne cumuşum olsa girever dedi. Madem ameliyatı olarak 3. sekreter ayar hazır var, Bişkek'te tören. Aşantı sekreter millet aşanın tayacesi. Hemen aşağılardım, benim araş dedim. Bana ne gör bugün, kalkan çok. Hala gelip, benim ayıttı, kutuyu dedi. Bana, hatan ölüp kaldı. Ben Caksır'a kuruladım. Bir ayar alıp, ben bir tinçirak oturup, çay içeyin dedi. Ben ettim. O yerde bir iki kız, öyle tabi ötüyordu. Öyle dağı. Öldüğü dağı.
Мен мал болбаса, bir oğoy, bir жылқы, Құдаға emne veredir. Oşalardan tiyem nese, oşanın birini alıp olmayın mı dedi. Alıp olavardı. Kudayı kamda etti. Kutulu olurum. Haran ya şu baldadır bana 10 balanın enesi oldu. Babalardan barın. Oşan televizyon Camila. Бұл жұбайыңыз Жәмила. Ya. Жәмила жұбайыңыз. Cuvayım. 10 balan teledi. Құдай құтқылсын, 10 балаңыз бар екен, қанша небереңіз бар? Ya. Қанша небереңіз бар? Evire, özüre var nesep tükkelende. 95. Құдай құтқылсын. Сіз қаншаға шығып қалдыңыз? Ben 100. Oğa desem, bu yıl desep tükkelende. 1924 yılı tuğulğam. Қайсыл айылда төрөлдіңіз? Тоғыз айының 4 ayla. Қанша бір туған болғансыз? Ben 11 bir tuğam oldum. Ата, бірінші сіздерді аскерге алып кетіп отқанда, бұл жақтан даярдық өттіңіздер беле же дару эле? Daярlık da öyle, Çakır öyle, bu hükümetinde Irbaşçı'da var, Balıkçı'da. Tonda öyle adeleleri var. Yani tondan salıp gel böyle, yani bizde Irbaşçı'ya geldiğinde tiyaşandım, balları kaldı. Biz geldik, Cöğe, Fıstırıp geçen, boz geldik. Cöğe alıp, Fıstırıp gelen bozga saldı şimdi. Harmaya gittik. Душмандар менен салгылашып аткан учурдагы сиздин эсиңизде калган эң оор учур кайсыл болду? Eң оор жанагы мылтыкты ташла атышпагыла жүр. Tuğlamasa atı olasın. Mıltıklı taştap, cön, muştaşı, emetkele de buyruk verip, hemen oşanda gülüyorsun. Hemen aç, bu çalıp koyarken de güleş albaydıken, bu oruçlar tili vururlar. Yani çalıp koyarken de yaptık, öyle bu, buktu vardı, oy talkaladık, oldu dedi. Ölüp kalasın dedi. Hep oşlardan bari çıkıp, güleşip жүрген менмін. Азыркы күндө, жеңиш күндө кандай маанайда күтөсүз? Iya. Азыркы учурда жеңиш күндө кандай маанайда күтөсүз? Жеңиш күнге президент баштап, айылдық сенсөветке чейин бүт республика боюнча барлыгын жасап атат. Разы болуш керек. Ата, эми мына азыр сизди көргөн жаштар бар. Сиз азыр келечек муунга, азыркы муунга кандай кеңеш айтасыз? Kengеш üçün azırkı muğun biröğü adam sanabaş gerek. Biröğünü cazgırıp albaş gerek. Dünyöge kızıp uğurdabaş gerek. Pul kolor, ministerler akçı uğurdap cep, tügelin cazap kolga düşüyor. Emne paydaş ondan. Abdesteti getiredet. Emne geliş, ayarlı balalıları ak iptiğinde tut. Kaçan pereden sarıp gelet, kaçan tamağı alıp gelet. Kaysı günü beni üy bilemeden sürastırıp koyat. Türmede. Emne gerek var. Andıktan mamında çoğu oturup alıp bir sindirim nandı bölüp cep, bir çini çayda bölüp içkenden öhtörü yok balam. Beni ayta almışım. Anam prezidentke dağaytam rahmat jigit eken. Peylide gelirken barlık mektepte salatat, ofisde 1400 kişi atkanda hazır. Biz çeterkelerden gelgenler, Kıvırt'a gelgenler, gölge düşkende düşöttüm. Hazır kurdurup bolup kaldı da odan. Oşun barınca sağın. Rahmat. Рахмат атанда сизге маек бергениңизге чоң рахмат. Көп жашаңыз. Көңіл болып, үшінтіп, мамиле кылып, сергек кылып, саға. Кадырман көрүүчү, биз согуш ардагери Түркменакун Бейшембаевтан маек алып, ошол согуш мезгилиндеги оор күндөрү, ошол учурдагы жасаган иштери, эрдиктери боюнча кенен маек алдык. Биз ушуну менен коштошобуз. Саламатта туруңуз.